dag ek al wat is oor hier. Hy was toe in 'n meeting, ek kon hom nie in die hande kry nie. Want hy was in 'n meeting en toe bel hy my terug. Kyk, toe sê hy is op pad en dis op pad toe selfs getroud en magistraat. En hy sê sorry, hulle doen dit nie meer daar nie. My suster het iets op Facebook gesê en ja, dan nou van gehoor. Dis ons nou. Maar ek het regtig gedink, hier gaan ek nou met jou trou nou. Hierso. Okay, ons trou. Nie koek en rook en kameraman en allerlei goed nie. Klaar, ja, dat je weet daar is geen beletsenis. En je voorgenomen huwelik met rooi wie se regter want jy nou vashou en jy moet almal hier as getuies dat jy rooi nie is enigste wettig. Jy sê net ja. Okay. Ja, you do the personal vows. Have you had time to write vows? Nee. Sorry. I will ask you. And I would say, why do you take Monique to be your spouse, to share this journey with her as your partner? Will you cherish and respect her in happiness and troubled times alike? Will you seek her for love, counsel and support in good times and bad times? And then we will start crying. And then and a little bit more, and then you just answer, I do. Oh, dan vra ek jou, Sarah. Ek sal jou in Afrikaans vra. Die weet jy. Ons gaan vir jou awesome gebeurtenis maak. Ja, That's great. Ons gaan sorg dat jy vinnige Willie, Martin, how are you? Okay, my phone is missing in action. I need a pen. Ek kry nie vir Jenny. Ek gaan hom nou weer kry. Ek gaan hom nou kry. Okay, well let's start setting up around it. Kan ek help? Nee, jy moet net sit. Jy moet net relax. Hier, like dit is op pad. Wel. Okay, ons naam is Ilan. Ek kan nie nog steeds. Where are they supposed to go? Hey Rod, could you please take Willie up to the Mangonani room? It's quite nice if it's open. I don't know. It smells beautiful, it looks pretty for her to get dressed and makeup and stuff. Dis vir jou horing en make-up. Nee, jy gaan hom nie sien voor die troue nie. Ek sê. Kyk ons.